Ауду биллахи минешшейтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Muhtaram musulmon qardoshlar, Alloh taolo shu kunlarimizni, shu oylarimizni, yillarimizni xayrlardan, barakatlardan qilib, baxtlardan qila ko'rsin. G'ibodatda bo'lib, dinimizni, iymonimizni unutmacha, hamdaki dinimizga foydali bandalar bo'lib qolirga Alloh taolo nasib etsin. Aytgan har bir hamd sanalarimiz Alloh taolaga erishib, aytgan har bir salovat sharifalarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning ruh shariflarına barıp erişirge nasip bulsun. Bizning salamlarimiz anga erişsin. Muhtaram kardeşler, bugün silep gidesi sözümüz bolar. Kabir gazabı, kabir tırmışı turunda. Ne için degende, kay vakıtta adam balası unutup jibere şulay bit. Mesela, umuman alganda mümin Müslüman kişisi ol bu dünya içine kilmegen dünya elbette. Lakin dünyada yaşaganda sen bunu unutasın. Mana hajda bulgan kişiler, hajdan qaytkan kişilerinin şunday bir hisleri bola. Ol da bulsa özlerin alar mında çetiyat kişi kibik his iteler. Yani şunda kişiler arasında cemiyette de betigindi. Nersege? Çünkü alar küp vakitni gıybadette ötkererler. Allah Teala yanında Allah Teala rizalığı için gülmeşte şulay bitinde dünya bilen alar bek mavukmaylar deb aytik. Hem dünyaga kiri qaytkaş şunday bir tıyğı. Bunda sen özüngni çit kişi gibi his etesin. Bu kişiler bitinirse yat kişi gibi bu rizıklar, bu kıyaş, bu dünya, bu yeşillik, bu tabiat bitinirse yat gibi. Bir qaraganda sen әле şundan çıkıp gittin gene şulay bit. Elbette hacdan qaytib bir 10 kun o'tkaç bu qismete şulay bitindi. Allohga shukr. Devatigini kiri dunyoga qaytasan. Amma shunday bir his bo'la. Mana Alloh Taolaga yaqinaygan sayin bu dunyodan seni ayrilasan. Şoňa görə də awliyalar närsedi? Bu dunyoga taloq berabizdi. Ya'ni dunyoni ayirabizdi, taloq berabizdi. Xotin kibik şulay bidi. Masalan, xotining bilan birga turganda, birga yaşaysın, birga yaşaysın, birga yatasın. Amma taloq berib ayrılgaç, o seni çit kişiге aylana. Sen indi аны ikinci yolu көргән вакытта да, кай вакытта шул тиге бер birga булмаган кебек. Сиңа чит ят киши кебек. Менә шушы дөньяда мөхтәрәм кардәшләр безгә чит ятка әйләнә. Ләкин дөньяда яшәп, шунда сиңгәннән соң намаз укысаң, ураза тотсаң да, инде син шушы дөньяның бер элешенә әйләнеп, онытылып китәсең. Менә шушы онытылудан, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә bizni kesәте. Unutulmagыз ди. Бар bir вакыт, bir кенегез ди, бар bir dünyadan kitəsiz ди. Lakin şuшы dünyadan kitkəştində kişi kübrək uylay cennet cehennem turunda. Kişinin var dünyadagı haleti, var ahiret turunda uylağı. Amma cennet cehennem bilen dünya arasında tağın bir dünya var. Barzakh. Şulay bi. Kabir dünyası. Mana bunun turunda muhtaram kardeşler, kişi kay vakıtta anlatıp jibere. Biz bunu jingil gene ötüp gitaribız di. Bu sizin miçe gene kalır degen kebek. Mana şoňa görə de bugün ezelek şul dünya turunda sileşip gitaribız muhtaram kardeşler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, kişinin öler vakıtı jetkeşti, anın yanına kile feriştelerdi. Mümin kişinin, imanlı kişinin öler vakıtı jetkeş, anın yanına kile ferişteler. Olar atala, mesela biz bilemiz Gazarayl ferişteni. Şolay bit, ölüm feriştesi deybiz. Amma Gazarayl degen söz Kur'an-ı Kerimde bir kayada kullanılmıyor. Anın ismi Melekul Maut deyip atala, ölüm feriştesi. Gazarayl degen isim Yahud çıganaklarından bizge kile. Şoňa görə de bu isimler Cebrail, İsrafil, Mikail, Gazrail, alar Arap negisinden kile. Şoňa aşagan Rafail, şolay bit. Bu da Yevrey ismi. Rafail degen isim de Yevrey ismi. Alarning mana ahiri şolay bit. Gazrail ferişte kile bizge şuşu Yahudlar şaganagyndan. Amma kelgen wagtda ul özüne kelmey. Bula ölüm ferişteleri. Bu ferişteler kişinin kimligine qarap, türlü suretde bula. Yemsiz de bulurga mümkün, motor da bulurga mümkün.
Ягъни син үлем халәтендә, менә кеше бит үлем халәтендә калгач, якын тирәдәге кешеләрне күрми башлый ул. Шуңа күрә аның күзе каядыр төбәлгән, каядыр карый ул, әмма ул сине күрми. Ул хәзер күрә башлый тегеде барзах дөньясын. Ул күрә килгән фәрештәләрне, син аларны күрмисең, ул аларны күрә. Менә шушы фәрештәләр киләләр мөселман кешесе янына ди, ефәктән бер материал белән, кәфенлек белән. Безнең тәнебез терелә бер кәфенлеккә, җаныбызның да бар кәфенлеге. Тәннең дә җанның да бар кәфенлеге. Мөмин кешенең җанын алып китәргә киләләр ефәктән кәфенлектән, кәфенлек белән ди. Бу кәфенлектән килә тәмле исләр. Килә хушбуй исләре, килә райхан исләре, җәннәт исләре килә. Бу кәфенлектән, бу ефәктән. Исне татыган кеше өчен бу бик мөһим әлбәттә, шулай бит иснең әһәмияте. Без моның турында бер сөйләшкән идек. Мәсәлән, мин үзем ис сизмим, гомумән, тумыштан менә иснең нәрсә икәнен белмим мин. Әмма исне татыган кеше иснең ничек мөһим икәнен аңлый. Мәсәлән, алдыңда әллә ни тәмле ризык тора, әмма исе сасы булса син аны ашамыйсың. Шулай бит. Бүлмәдә ничек кенә матур булса да, сасы ис булса син анда тормыйсың, чыгып китәсең. Иснең әһәмияте кеше өчен. Борыныңны тотып шулай бит карап утыра алмыйсың. Әгәр дә матур кыздан да сасы исләр килсә, син аның янында утырмыйсың. Шулай бит, бу кыз матур бу дип шулай. Шуңа күрә дә иснең әһәмияте бик зур. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, ефәк, чиста, ак шундый бер материал, аннан тәмле исләр килеп тора ди. Һәм шушы кешенең җанын ди алалар, шушы белем фәрештәләре алалар йомшак кына ди. Бер әйтик әйбердән, судан мәсәлән, берәр әйбердән тартып алган кебек, йомшак кына чыга ди, агып чыккан кебек ди. Бер хәдисендә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, савыттан агып чыккан су кебек агып чыга мөселман кешесенең җаны ди. Ягъни җиңел генә шундый рәхәт кенә чыга ди. Һәм шушы җанга әйтерләр, әйятуһан нафсул мутмаинна. И тынычлыкка ирешкән җан, ягъни ул шундый рәхәтлеккә ирешә хәзер җан. Мутмаинна. Нишләп рәхәтлеккә ирешә? Чөнки тәненең авыртуын, авырлыгын, менә бу дөньяның аңа булган тәэсире хәзер сизелми аңа, ул тынычланып, рәхәтләнеп кала. Шуңа күрә хәтта менә матур төш керә бит безгә, ул матур төштән соң уянасы килми. Шундый рәхәт була. Шулай бит. Теш ул җанның чыккан бер вакыты. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, шушы теш турында ул әл-мәуту сугра ди, кичкенә үлем ул ди. Җан чыккан бер вакыт, шундый бер рәхәтлеккә ирешәсең. Шуңа күрә безнең җаныбыз тынычланып кала. Сулыйсы юк хәзер шулай бит. Авырту сизмисең. Менә качакта менә кулыңны үзеңнән күтәреп кара. Бу да сиңа авырлык китерә, аның авырлыгы бар. Кулның, аякларның, кайбер көнне бөтенләй тәнеңне күтәрә алмаган кебек ятасың шулай бит. Похмельдән иртә белән. Оныттыгызмы инде ул хисне? Монда хәтерләүчеләр бардыр әле, шулай бит. Бармы? Әлхәмдүлилләһ, минем андый теге хисне кичергәнем юк. Шулай дип сөйлиләр. Шулай бит инде, шулай дип сөйлиләр. Тәнне күтәрә алмаслык бер авырлык, әтендә андый авырлык булмый. Рәхәтлек, тынычлык. Сиңа хәзер бер нәрсә кирәкми. Сине бер нәрсә борчымый. Бу дөнья уйлары юк синең, шулай бит инде. Менә монда бер кардәшебез бар, гел хатын өчен борчыла инде ул. Урламаслармы, карамаслармы, күрмәсләрме, аның турында да борчылмыйсың. Рәхәт була шулай бит. Хатын турында да уйлыйсы булмый. Кемгә кала ул синең чибәр хатының, асы синең проблема түгел хәзер. Шулай бит. Шуңа күрә дә рәхәтләнеп, тынычланып кала. Кытатмагыз әле. Тынычланып кала шулай бит инде. Кешенең җаны менә шушы бер шундый бер рәхәт халәттә дип әйтик. Аңа бер нәрсә кирәкми. Шуңа күрә ул җанның исеме ан-нафсул мутмаинна. Тыныч, рәхәт. Ул җанга әйтелә, ирҗиги иля раббики радиятан мардия. Кайт үзеңнең Раббыңа, ирҗиги. Менә сүзгә игътибар итегез. Бар димәй, кайт ди. Кайт ди, чөнки шул шуннан килгән ул. Ул хәзер кире кайта. Каядыр йөреп, тулай бит алҗыгып, талып, арып, хәзер кире кайта үзенең Раббысына, кемнән чыккан урынына дип әйтик. Кайта, ул да риза, аннан да ризалар. Шушы яннан. Ягъни шундый бер халәттә бу җан үзе дә риза, шулай бит Раббысыннан, һәм Раббысы бу җаннан риза. Радиятан мардия. Шундый бер үзе тыныч, шулай бит аннан риза, аны көтеп торалар, аны матур итеп каршы алалар.
иля рахматиллахи тааля ва ридванихи. Һәм шушы Аллаһның рәхмәтенә, аның ризалыгына кире кайт. Раббысы көтеп тора, рәхәтләнеп, әйтә рәхим ит дип, шулай бит, рәхмәт белән көтеп тора. Шушы жан чыкканнан соң ди салына шушы хуш буйлы исләр килеп торган ефәк кәфенлеккә җанны терәләр. Һәм дә инде гиллиин дигән, ягъни биек урынга күтәрелә. Җаныбыз чыгарыла һәм күтәрелә биек рәхәт бер урынга, тынычлык урынына алып кителә. Менә мөхтәрәм кардәшләр, кешенең жан чыгу вакыты шулай бит. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям тасвирлый. Мөмин мөселман кешесен менә шушы халәт көтәчәк ди. Шушы халәт аның өчен булачак ди. Ә менә кафир кеше өчен нәрсә була? Кафир кешесе өчен, иманлы булмаган кеше өчен үлем килгәннән соң аның янына килә фәрештәләр. Ул фәрештәләр була куркыныч. Ул гына түгел, ул фәрештәләр аны куркыталар, силиләр. Менә шулай була дип куркытып торалар, янына тезелешеп утыралар. Аларның йөзләре кара була бу фәрештәләрнең. Китерәләр бер ефәк түгел, шундый бер калын материал, тәнне кыра торган. Начар, сыйфатсыз шундый тәнне кыра торган каты материал китерәләр. Теге брезенттан да шундый бер нирәк тәнгә авырту китерә торган. Шуны алып киләләр ди. Аннан әллә нинди сасы исләр килә ди. Шушы кәфенлектән дип әйтегәндә. Һәм шушы җанга әйтелер: "И пычрак җан. Я әйятуһан нафсул хабиса. И пычрак җан." Менә шулай дип мөрәҗәгать итсеннәр әле, шулай бит менә. Тик хайван дип син әйтсәләр, шулай бит инде син үпкәлисең. Бу җанга хәтта кеше дип тә әйтмиләр. Чыгайда дип тә шулай бит. Аңа әйтәләр: "И пычрак җан" диләр. Әйятуһан нафсул хабиса. Пычрак. Чык диләр. Үзеңнең әле ирҗиги димиләр. Аллаһ Тәгалә хаҗарына кайт дип әйтми, тәннән чык диләр. Менә карагыз әле сүзнең кулланышын, шулай бит. Җанга әйтәләр кире кайт ди. Яхшы җанга, тыныч һәм дә иманлы җанга. Ә бу җанга әйтәләр кире кайт димиләр, ягъни аны көтмиләр анда. Тәннән чык диләр. Тәннән чык диләр. Ягъни монда психологически җанга әйтәләр: "Син монда көтүче юк" ди. Ну тегендә дә калмыйсың син ди. Психологически монда бөтенесе уйланылган бу аятларда, бу хадисләрдә. Син әйдә кайт дигәчтен, улым теге кире кайт дисәң, кире кайт дигәч көтеп торалар сине. Шулай бит менә кызны кияүгә бергәндә, "Яра кызым, кире кайт" диләр. Теге әтияни шулай дип садыр нәрсәләр, теге никахта булганда, "Яра кызым, бер нәрсә булса кире кайтырсың" диләр. Шулай дип әйтәләр бәйни, шулай. Ягъни кире кайт дигәчтен ул көтеп торалар дигән сүз бит инде. Әгәр дә ул әйтсә, иреңнән кит дисә, шулай бит әтиянисе. Димәк, иреннән чыгып китә, кая бара ул? Кайт дигән сүз юк. Ә монда кайт дигәч көтеп торалар. Ләкин бу пычрак җанга кайт дип әйтмиләр. Чык диләр. Теге тәннән чык. Куыласың син аннан ди. Кая барасың? Кая барып бәреләсең? Ансы синең проблемаңнан соң. Шулай итеп мыскыл итеп, мөхтәрәм кардәшләр. Ухруджи сахитан масхутан галейка. Чык ди, син ди үзең дә психланырсың ди, газапланып чыгарсың ди. Һәм сиңа карата да шундый мөнәсәбәт булыр дилә, шушы җанга карата. Аллаһның газабына һәм Аллаһның ачуына чык диләр шушы тәннән. Чыкканнан соң шушы җанны терәләр шушы кисәккә, бер материал кисәгенә дип әйтгәндә шулай бит. Сасы шушы материал кисәгенә. Бу материал кисәге нишләячәк? Тавыш киләчәк ул материалдан. Пышылдап торган. Нәрсә пышылдый? Кайнаган су пышылдый. Бу материал әле бер хәл сасы, бер хәл каты, шулай бит. Икенчедән ул кайнар. Кайнар суга тыгып алып, озак кайнаткач, шулай бит инде синең тәнеңгә кайнарай бер тиреп куйсалар, пешерә. Менә шундый тавыш килеп тора, чыгаргач пш килеп тора шушы материал. Шуңа сине саттыралар. Бу шулай ук кешенең җанының шулай бит пычраклыгын әйтелә. Һәм шушы материалны ди
күтәрәләр. Сиджин дигән дәресләргә төшерәләр. Сиджин дигән урын. Айлин ул бик рәхәт урын, сиджин ул түбән пычрак урын. Менә кешенең җанын шушылай алачакларды. Бу барзах дөньясы, мөхтәрәм кардәшләр. Монда вакыйгаларга бай дөнья бу, үлем килгәннән соң. Вакыйгаларга бай дөнья. Җан чыкты җиңел генә түгел. Менә бу бөтен әйберләр кешенең иманы белән бәйле. Шушы вакытта дөресен генә әйткәндә кешенең иманлымы, имансызлыгының аермасы сизелә башлый. Җан чыккан вакытта. Абу Җафар радиллаһу анһудан килгән хадистә, ул Ибн Умардан радиллаһу анһудан әйтә: иманлы кеше кабергә салынгач ди, аның кабере 70 терсәккә киңәйер ди. Җаны чыкты, җанны алып киттеләр, хәзер тәне кала шулай бит. Иманлы кешенең җаны без әйттек ничек чыкканын, һәм имансыз кешенең җаны чыкканын әйттек. Хәзер тән нишли. Иманлы кешенең тәнен кабергә салгач, аның кабере 70 терсәккә киңәя ди. Аның каберендә тәмле исләр тарала. Хуш исләр тарала. Әле генә әйттек шулай бит исләрнең әһәмиятен. Һәм аның кабере кояш яктырткан кебек яктыра ди. Әйттеләр бит, караңгы кабер дип җырларда җырлыйлар, әмма иманлы кешенең кабере нурлы якты була. Һәм фәрештәләр аңа әйтерләр: йокла диярләр. Фәрештәләр аңа әйтә: йокла ди. Шушы кабере яктыргач, киңәйгәч, аңа әйтәләр: йокла ди. Һәм ул йокыга китә ди. Әле генә иләнгән кияү кебек ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте. Рәхәтлектә шулай бит теге яшь хатын кычагында яңа гына иләнгән кияү гадәттә хатынын яратып иләнә шулай бит инде. Шуңа күрә теге аның рәхәт чагы әле, иң рәхәт чагы. Әгәр дә анда әйтелсә, 20 ел бергә торган хатын белән җаклаган шикелле диелсә, монда инде теге газап инде ул шулай бит. Анда уже бер 10-15 елдан аерым җаклый башлыйсың инде. Бу очракта әле генә иләнгән кияү, хатынын ярата, рәхәт шулай бит. Әле генә кунаклар килгән, бөтенесе зурлаганнар, кытлаганнар аны. Һәм ул шушы зифаф кичендәге кебек, зифаф киченнән соң кебек йоклап китә ди. Рәхәт шундый бер йокы белән ди. Сөйләп тә карыйлар менә шулай бит. Һәм аны беркем дә уятмас ди. Аны уятырлар ди, иң кадерле кешене уяткан кебек ди. Аллаһы Тәгалә кабердән терелгән вакытта тыныч кына яраткан кешене ничек уятсалар, шулай уятып кабердән чыгарырлар ул кешене ди. Менә иманлы кешенең кабердәге халәте, мөхтәрәм кардәшләр. Менә әйтәләр бит әле, кабердә йокы туйдырырбыз диләр шулай бит. Кабердә рәхәт булыр диләр. Димәк, кабердә йоклау дигән нәрсә бар икән. Әмма бу кем өчен? Бу бары тик иманлы мөселман кешесе өчен. Нәрсәдән соң йоклап китәсең? Сорап алгач. Фәрештәләр килеп сорап алгач иманлы кешедән, аннан соң сорауга җавап биргәч, алар сине калдыра. Хәзер йокла, ял ит диләр. Син ардың. Син яшәдең 50 ел, 60, 70, 80 ел, азапландың. Көн сайын ниндидер уйлар белән җирдең, яттың уйлар белән, тордың уйлар белән, ризык эзләдең үзеңгә, бер туктамый ниндидер җирең авыртты синең ди. Хәзер йокла, ял ит диләр. Менә шушы ял, мөхтәрәм кардәшләр. Барзах дөньясындагы ял кешенең инде. Икенче бер хадистә әйтелә, әгәр дә берәр кеше үзен кабер газапларыннан коткарасы килсә, менә шушы халәткә ирешәсе килсә ди, ул 4 әйберне үзе өчен мәҗбүри итсен ди, һәм 4 әйбердән саклансын ди. Кабердә ял итәсе килсә, рәхәтлек кичерәсе килсә, шушы әйберләрне үтәсен ди. Үтәсен ди, беренчедән намаз укысын ди. Намазын калдырмасын ди. Шуңа күрә намаз укымыйча кабергә кергәч ял итәбез дип йөргән кешеләрне әйтергә кирәк. Сиңа ял булмый анда дип, шулай бит. Анда сине эшләтәләр дип, станок артына бастыралар дип, шулай бит инде. Ну, арттан чүкеч белән сугып торалар дип. Шулай дип, әзрәк кенә куркытырга да кирәк, шулай бит инде. Ату рәхәт кенә кеше уйлый. Теге дөньяда ял итәрбез әле дип кенә. Намаз укыгыз ди беренчесе ди. Икенчесе ди, садака бирегез ди. Мин сезгә садака дип сөйлим, күрдегезме? Яның файдасы бар. Сез уйлап йөрисез бирергә микән, юк микән дип, шулай бит инде. Әйтәм бит әнә яшикне ача узатна сайын һаман артмый, ул беспредел бит инде ул. Менә кабер газабыннан котласыгыз килсә. Күрдегезме? Теге юктан гына ул бит. Мин бит әнә һавадан алып сөйләмим аны. Өченчесе ди, мөхтәрәм кардәшләр, Коръән уку ди. Коръән уку каберне нурландыра һәм
кабер газабыннан саклый ди. Дүртенчесе ди, мөхтәрәм кардәшләр, зикр әйтү ди. Зикр әйтү шулай ук кабер газабыннан саклый. Һәм нәрсәдән сакланырга кирәк? Үзеңне беренчесе ди, сакланырга кирәк ялганнан. Ялганнаудан, кеше алдаудан. Сакланырга кирәк хыянәттән. Һәрбер нәрсәгә, сүзеңгә, вәгъдәңгә, кешегә, динеңгә, нәрсәгә дә булса хыянәт итүдән сакланырга кирәк. Өченчесе, сакланырга кирәк гайбәттән. Гайбәт кабер газабына китерә. Дүртенчесе, сидектән, бәүелдән. Ягъни юынып йөрергә кирәк. Туалетка баргач юынып йөрергә кирәк. Менә шушы 4 әйбер кабер газабына китерә торган әйбер. Буларның күбесе бәйле, мөхтәрәм кардәшләр, пычраклык белән. Бу пычрак әйберләр бөтенесе. Рухи пычрак һәм физик тән пычрагы. Ялган, гайбәт, шулай бит. Булар бөтенесе дә безнең хыянәтләр, бөтенесе дә булар рухи пычрак һәм сидек, бәүел, ансы инде безнең физик пычрак. Менә шушы әйберләрдән саклансаң да, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, Аллаһ Тәгалә саклар сезне кабер газабыннан ди. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр барзах дөньясы. Шуңа күрә дә бу теге бер кереш кенә дип әйтик, шушы халәтне һәрбер кеше дә кичерәчәк. Шуңа күрә ул халәткә дә әзерләнергә кирәк. Әзерләнергә кирәк кабер халәтенә дә, җәннәт белән җәһәннәмгә генә түгел. Инде иншаллаһ русча сөйләрбез. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим с вами о мучениях в могиле, о барзах. Барзах — это промежуточный мир между этим миром и ахирет, загробным миром. Есть такое состояние у человека. Сначала он был мертвым, потом ожил. Потом был мертвым, потом снова ожил. Это вот состояние человека. Мертвым, значит, он был в утробе. Потом он ожил, пришел в этот мир. Потом он умирает, оказывается в барзахе, вот этом промежуточном мире. Потом он снова оживает и предстает для суда. Вот 4 положения у человека. Несколько раз человек оживает, и несколько раз он умирает. Когда, дорогие друзья, многие говорят о загробном мире, мало людей говорят про могильные муки, к сожалению. И мало вспоминают о времени, проведенном в могиле. А ведь это тоже очень приличное время. Если мы возьмем, например, умерших первых мусульман, с тех пор прошло более 1000 лет. Значит, 1000 лет человек просто лежит в могиле. Когда мы умрем, сколько лет мы там будем лежать, это только Аллаху известно. Только известно Аллаху. Поэтому, когда ты не беспокоишься о месте своем, где ты будешь лежать, возможно, 1000 лет, это глупость. Надо думать тоже об этом мире. Потому что ты беспокоишься о мире, где ты будешь жить всего лишь 50 лет, 60 лет, 40 лет. Ты беспокоишься об этом мире. Даже ты строишь, например, на протяжении всей жизни, чтобы в конце жизни лет 10-15 насладиться этой жизнью. Ты всю жизнь строишь, чтобы просто насладиться. 10-15 лет. Поэтому глупо было бы не думать о могильном мире, о своей могиле. Как ты будешь там проводить время и как ты там обустроишь свою жизнь. Но, конечно же, надо узнать сначала, что там нас ожидает, что это за мир, так скажем. Этот мир, он для разных людей разный. Он для разных людей разный. Там бывают верующие, бывают неверующие. Даже был в одно время анекдот такой ходил. Нам это в медресе рассказывали учителя. Ну, анекдот, конечно, он такой, более такой светского характера, но на тему загробного мира. Мусульманское кладбище привели и похоронили христианина, русского человека. Христианина. Ну, они все познакомились там, да? И мусульмане тоже, и этот новый человек говорят, ну вот ты, говорит, новый человек, христианин, говорит, давай проставляйся. Давай проставляйся, ты здесь новый человек, да? Говорят, ну кто сбегает? Кто сбегает там, да? Он говорит, ну конечно ты же одет, да? Потому что христиан хоронят в одежде. Вот загробный мир
приходят люди в разном состоянии. Кто в одежде, кто в кафане, саване, кто даже с родственниками приходит. Раньше, в языческие времена, хоронили с родственниками людей. Даже во время язычества у русских была традиция, это было описано Ахмад ибн Фадланом, да, как он описывал, как хоронили князей у русских до христианства. Их хоронили как викингов. Их положили в лодку толкали в воду, там же была жена этого человека, и потом поджигали эту лодку. И жена там сгорала вместе с мужем. Для нее это считалось честью умереть вместе с мужем. То есть так хоронили. Конечно, потом эту традицию убрали. Это описывается Ахмад ибн Фадлан, потому что у викингов и у русских было очень много общего. Таким образом, то есть кто-то вот так придет, да, кто-то так хоронит, но так или иначе человек в могиле все равно будет один. Будет один. И он может рассчитывать только на себя и на свои деяния. Как бы его ни похоронили, он там будет один. На что он может рассчитывать? Что его ожидает в могиле? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил: очищайтесь от мочи, потому что, говорит, это приводит к загробным, то есть могильным мукам. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил. И также он сказал: Аллах не любит вам 4 вещи. Не любит для вас 4 вещи. Первое. Аль-абату фис саля, когда человек играет во время намаза. Второе, когда человек читает Коран, когда он болтовней занимается, то есть ерундой занимается во время чтения Корана. Когда человек отвлекается, болтовней занимается или слушает, например, да, болтовню, он не сосредоточен. Третье. Не любит Аллах Та'аля, когда человек злословит во время поста, уразы, говорит какие-то плохие вещи. И четвертое. Аллах не любит, когда люди смеются в кладбище. Когда люди смеются в кладбище. Почему? Потому что кладбище – это не место для смеха. Тот, кто знает, что ожидает человека в могиле, он смеяться не будет. Он будет печалиться. Он будет переживать. Однажды Усман ибн Аффан, ради Аллаху анху, придя на кладбище, заплакал. И тогда люди спросили: о, Усман, говорит, о, Хазрат, ты не плакал, когда говорили про ад и рай? Ты, говорит, не плакал. Почему ты заплакал именно здесь, когда увидел могилы, говорит, на кладбище? Он тогда сказал: я, говорит, слышал, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что могила – это место, часть ахирата. Если кто-то спасется в могиле, то дальше уже будет легко. А если у кого-то будет мучение в могиле, то дальше будет еще сложнее. Понимаете? То есть могила – это как индикатор уже. Ты можешь понять, что тебе дальше уготовано. Конечно, не 100% гарантии, может, Аллах Та'аля простит, но с великой долей уверенности ты можешь сказать, что с тобой будет дальше. Если, говорит, ты в могиле избежал наказания, то дальше еще будет уже легче и легче, дальше легче, легко уже. Ты пройдешь. Это как бы самый главный этап. А если в могиле тебя ждут наказания, то дальше будет, говорит, еще хуже и еще сложнее. И хисаб, и ад, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, говорит, я плачу, когда слышу про могилы или вижу могилу. Я же вам рассказывал, может быть, кто-то еще не слышал, да? Я сам не слышал, потому что я был в городе, а у меня мама живет в деревне, и братишка там жил. Однажды ночью, говорит, мы проснулись. От страшного вопля. Это не крик, говорит, это вопль. Причем, говорит, мы не знаем, какое животное способно издавать такие звуки. Мы не знаем такого животного, говорит. И мы, говорит, настолько испугались, в душу закрался страх. Испуг такой. Не знаем, говорит, от чего, но мы боимся, услышав, говорит, испугались и услышав этот звук. Этот звук шел со стороны кладбища.
2 раза, говорит, мы это слышали. А у нас дом находится недалеко от кладбища. В этот день, говорит, привезли кого-то и похоронили туда. В этот день из города привезли кого-то и похоронили. И этот звук, говорит, не был похож на земной звук. Ни одно животное, ни один человек на это не способен, говорит. Потому что слышали бы, говорит, уже. Это был звук тех, кто мучается в могиле. Вот этот звук, к сожалению, люди не слышат. А может быть, к счастью, не слышат. Но этот звук слышат животные. Кроме джиннов и людей, остальные слышат этот звук. Поэтому около кладбища редко ходят животные. Особенно домашние животные. Редко ходят. А раньше, когда у лошадей был запор, их привязывали рядом с кладбищем. На утро запор проходил. Почему? От страха. От страха. Раньше так делали люди. Они знали уже, видите, раньше люди были умные. Не то, что сейчас. Не ветеринара вызывали, а просто к кладбищу привязывали. И у лошади все, запор проходил. На утро все нормально. Ну, естественно, да. От страха, то есть лошади вот так. Я помню, что в детстве, когда у нас лошадей привязывали рядом с кладбищем, они рвали веревки и убегали постоянно оттуда. Потому что животные слышат, как мучаются люди в могилах. Это не слышат только люди и не слышат только джинны. И это, дорогие друзья, не шутки. Эти мучения в могиле. Это не шутки. Это очень серьезные вещи. Муки в могиле. Пророк ﷺ поэтому и говорил: очищайтесь от мочи, потому что это приводит к могильным мукам. Есть мусульмане, которые отрицают могильные муки. Они не верят в это. Есть такие мусульмане. Категория мусульман. Если пророк ﷺ сказал: очищайтесь от мочи, это избавит вас от могильных мук, значит, могильные муки существуют. Они есть. И пророк ﷺ, когда проходил мимо 2 могил, взял свежие ветки и воткнул в могилы и сказал: пока эти ветки не высохнут, они будут облегчать мучения в могиле этим людям. Один из них был сплетником, кто лежал в могиле, а другой, говорит, не очищался от мочи. То есть не подмывался. Вот это, дорогие друзья, состояние в могиле. Люди бывают очень в разных состояниях в могиле. Однажды люди пришли к Ибн Аббасу. Из Йемена пришли люди к Ибн Аббасу. Они совершали хадж, и на пути в хадж у них умер друг. И они хотели его похоронить там, в дороге. Они рассказали Ибн Аббасу. Мы, говорит, выкопали одну яму, могилу. Эта могила была полная змей. Там была, говорит, полностью забита змеями, эта могила. А еще, потом, говорит, оставили эту яму, говорит, еще выкопали яму для могилы. Она тоже, говорит, была полностью забита змеями. Выкопали, говорит, 3-ю яму уже, могилу, и она там тоже была забита змеями, говорит. Мы оставили, говорит, этого человека и пришли, говорит, к себе с вопросом, что нам делать? Дальше копать уже не хочется. Да? Сколько можно копать уже? 3 могилы выкопали. Что делать, говорит? Ибн Аббас сказал: положите его в одну из этих могил, в любую. Потому что, говорит, это его состояние. Каким он при жизни был, такая у него могила. Положите его вместе со змеями, говорит, в любую могилу. И спросите его о нем, говорит, когда вернетесь домой. Спросите о нем, кто он был, какой он был человек, чем он занимался. Его положили в могилу, похоронили, хадж совершили, вернулись и спросили у жены: твой муж умер, туда-сюда, мы его похоронили. Каким был твой муж при жизни? Жена говорит: он был, говорит, таким человеком, что он продавал пшеницу. Но пшеницу он продавал обманным путем, смешивал с травами, которые были похожи на пшеницу с виду, но пшеницы не были. То есть обманывал, говорит, людей. И продавал, говорит, такой товар людям. И вот из-за этого этот человек попал в такое состояние в могиле, потому что он занимался обманом. Это обман называется мутаффиф. Обман на весах. Но обман на весах — это не значит, что там только весы имеют значение. Люди продают молоко, добавляя воду.
деревнях сдают, так скажем, да, есть такие люди. В магазинах у нас там, там только белая вода уже, это, наверное, не молоко даже уже, да? Поэтому там обмана нет, это белая вода, мы знаем. Там все нормально. Просто название, конечно, молоко. Там обмана нет, не думайте. Любую вещь продают, рис продают с камнями. Знаете об этой хитрости, да? Добавляют мелкие камешки, так посмотришь, все белый рис, а там мелкие камешки. Когда добавляешь на 50 килограммов риса, например, мелкий камешек, можешь килограмм добавить, можешь 2 добавить, их там не видно. Мелкие они. Когда уже помоешь, просеешь, уже видно. Сахар продают как? Ставят вместе с мешком сахара рядом воду, сахар впитывает влагу и становится тяжелее. Сахар продают таким образом. Это все обман. Люди таким образом сдают дома обманным путем. Вот тут такое внутри туфта там, да, подсунули, например. Обманным путем таким образом сдают дома в строительстве. Таким образом продают машины. Таким образом, у меня один знакомый работает в автосалоне. Приходит, говорит, машина, например, Лада Гранта. Он в нашей как бы работает в автосалоне сейчас. Лишь бы в суд не подали на меня. Они, да, за такое это. Слава. Приходит, говорит, заводим машину, говорит, стук. Снимаем картер. Шатун не привинчен. Шатун не привинчен. Прикручиваем шатун. Закрываем поддон. За время, которое он уже проработал таким образом, уже все, вкладыши уже царапанные. Кто понимает в машинах, знает, что это такое, да? Вкладыши уже поцарапанные, все. Продаем эту машину, говорит, как новую, соответственно. Кто там будет смотреть внутрь, правильно? Приходит потом по гарантии. Что-то случилось с двигателем. Это уже ненормальный двигатель. Мы, говорит, смотрим, говорим, у вас поддон снимали, поэтому гарантию на вас не действует. Сами же снимали поддон. Сами же закручивали. Вы понимаете, это тоже мутаффиф, это тоже обман. Покупали люди машину с автосалона, ничего не били, начали продавать, одно крыло оказалось битое. Пошли в автосалон. Мы, говорит, не били, ничего не делали. Значит, от вас мы покупали битую машину. Ничего не знаем, ничего такого не было. А бывает, что когда они бьют, красят, да, и продают как новую. Мутаффиф, это все обман. Понимаете, обмана везде сейчас очень много. А про дороги я вообще молчу, да? Не доложил сантиметр, миллиметр, через километр это уже миллионы и миллиарды рублей. Это все мутаффиф, это все обман. Это все приводит к мучениям в могиле. Мы долгое время зарабатывали таким образом, дорогие друзья. Мусульмане, которые вот до этого работали, может быть, да, долгое время зарабатывали таким образом. А многие до сих пор так зарабатывают. Они не умеют по-другому зарабатывать. Некоторые берут изначально невыгодные контракты уже, рассчитывая на то, что они украдут, не доложат, по технологии не сделают, все равно заработают. Изначально, понимаете? Все это мутаффиф, это приводит к мучениям в могиле. Поистине земля кричит каждый день 5 раз. Вот земля, по которой мы ходим, кричит 5 раз каждый день. Первый раз она говорит земля: «О сын Адама, ты ходишь по моей спине, но скоро у тебя место будет внутри меня. Пока ты ходишь по мне, а скоро я проглочу тебя, ты будешь внутри меня». Второй раз кричит: «О сын Адама, ты ешь разную пищу на моей поверхности. Внутри меня тебя будут есть насекомые». Земля нас предупреждает, что его человека ожидает. Третье: «О сын Адама, ты смеешься на моей поверхности, вскоре ты будешь плакать внутри меня». Четвертый раз земля кричит: «О сын Адама, ты радуешься на моей поверхности, скоро ты будешь печалиться внутри меня». И пятый раз земля кричит: «О сын Адама, ты совершаешь грехи на моей спине, вскоре ты будешь мучиться внутри меня». Земля нас проглотит, мы туда уйдем. Пока мы о земле думаем, ходим по ней, нужду на ней справляем, плюемся, топчем, роем, что хотим, то и делаем. Придет время, мы туда попадем внутрь. Вот так земля нас предупреждает. Однажды один брат похоронил свою сестру. Когда он похоронил, уронил кошелек. Это очень известная история, это случилось в Медине. Эта история была.
И потом сказал своему другу: пойдем, говорит, поможешь мне выкопать могилу, надо достать кошелек, там деньги. Пошли, выкопали, ляхот не открывали, но через щели увидели, что внутри сестра у него горит, в огне горит. Он испугался, быстро закопал, побежал домой рассказывать матери. Я, говорит, вот так случилось, я увидел, как сестра у меня горит там в могиле. На что мама говорит: это, говорит, неудивительно, сынок, говорит. Она, говорит, пропускала намазы. Она не оставила намазы полностью, она пропускала намазы. Она, говорит, пропускала намазы, говорит, читала не вовремя. Она, говорит, подслушивала соседей, что они говорят, а потом это распространяла, говорит, сплетни. Вот, говорит, что ожидает человек. То есть за пропуск намаза, за сплетни, мы сказали, обман, будет мучение в могиле. Также, дорогие друзья, когда человек окажется в могиле, к нему придут два ангела, Мункир и Накир. Это они придут в виде двух юнош. Как юноши? Их зубы, как у хищника, будут торчать, их зубы. Этими зубами, говорят, они могут проколоть землю. Насколько они будут большие. Эти юноши и их зубы. Они могут проколоть землю, могут этими зубами. Их глаза будет гореть, как молния. А их голос, говорит, будет как гром. И они придут, зададут 3 вопроса. В таком состоянии. Это уже страшно. Они зададут 3 вопроса. Первый. Кто твой Господь? Второй вопрос. Что у тебя за религия? Третий вопрос. Кто твой пророк? На эти вопросы могут ответить только верующие люди. Те, которые не верили, скажут: не знаем. Те, которые были лицемерами, они скажут: нам говорили, что Господь это Аллах, но мы не верили. Они скажут: нам говорили, что пророк Мухаммад, но мы не верили. Они, то есть, скажут таким образом. Потом начнут кричать они от сожаления. Но уже им ничего не поможет. А мусульманам Аллах Тааля поможет ответить на эти вопросы. Есть аят в Коране, где сказано: Бисмиллахи рахмани рахим. «Ютhabбиту Аллаху аллазина аману бил каули фабити фил хаяти дунья ва фил ахира». Аллах, говорит, укрепляет верующих людей сильным, крепким словом в этом мире и в ахирате. В этом мире верующий человек, если он говорит от веры, его слова всегда будут крепки и бескомпромиссны. То есть все равно он будет победителем. А в ахирате, говорит, укрепим. Этот человек сможет ответить вот на эти вопросы. Как раз речь идет об этом. Укрепление в ахирате сильными словами человек, верующий, сможет ответить на эти вопросы в могиле. Он не испугается, он не забудет. Он скажет: мой раб, то есть Господь, это Аллах, моя религия это ислам, а пророк это Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. После этого ему скажут: спи, отдыхай. И он будет отдыхать до судного дня. После этого вопроса ангелы ему скажут: спи, отдыхай. Теперь он уже может отдохнуть. Вот для чего, дорогие друзья, мы живем и поклоняемся в этом мире. Вот для чего мы час целый сидим в жаркой мечети, в жестком полу, да, слушаем нутный вагаз хазрата, чтобы ответить на эти вопросы. Чтобы, когда мы умрем, мы владели информацией, чтобы мы знали о таких вещах. Человек, который вот безмятежно ходит на улице, они не знают об этом. Они думают, они представляют могилу, кто как себя представляет. Кто-то вообще об этом не думает, старается прогнать от себя эти мысли. Кто-то говорит: нас там черви сидят, и все, там ничего нет. Кто-то говорит: по-любому там будем отдыхать, и так далее. Только мусульмане, верующие, знают, что там будет, что их ожидает. И они к этому готовятся. И каждый миг мы должны думать об этом. И когда приходим на кладбище, мы должны прогонять через свою голову, через свое сердце как раз вот это. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил: вспоминайте о смерти, которая режет, лишает вас всех наслаждений. Действительно, там уже не думаешь о вот земных наслаждениях. Как бы вот это состояние преодолеть. Поэтому пусть Аллах Тааля нам, дорогие друзья, поможет в могиле, в судный день,
Пусть Аллах Та'аля поможет нам укрепить нас сильным словом, укрепить нас верой в эти очень тяжелые моменты. А все остальное, дорогие друзья, в этом мире это все проблемы решаемые, во-первых, а во-вторых, это мелочные проблемы. Что бы ни было в этом мире, это все проблемы мелочные, решаемые. Вот там это самые большие главные проблемы. Поэтому, иншаллах, надо готовиться и стараться быть верующими. Пусть Аллах Та'аля сделает нас верующими в этом мире, во время смерти, и пусть Аллах Та'аля воскресит нас верующими в ахирате. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.